जों किसा कक साना नांगौ अ जरागो जों आईपीएफटी पार्टी जों ऑब्जर्व के दंगो 2-3 मास रमै त्रिपुरागो अशांति वातावरण तिसाई दंगो कम्युनल फिलिंग तिसाई दंगो स्पेशली जोंनि गोदाल पार्टी फाइनाय रक त्रिपुरा मथा जों नायसिन दंगो जों नाहरै दंगो इलेक्शन पाइमानि परेगो बरन एक्टिविटीज बरन टमंग जामंग बलायके सित्राखा बरै बागै जों दिनै कक मा खुलकखा आं आईपीएफटी पार्टीनि जनरल सेक्रेटारि तै आं त्रिपुरा सरकारनि मन्त्रिनि खरकसा कैबिनेट मिनिस्टार आफानो आं दिनै मा साख्लायनाय त्रिपुरा राज्योआव गोबांमा इन्टेलेक्चुवेल दंगो गियानि गनि बरक दंगो बुद्धिजीवी बरक दंगो जों जतनो मा सालायखा जे त्रिपुरा मथा गाहाम कक बर एडिसियाव इलेक्शन पाइखा बरन बरक हामजा बुद्रिखा केबा बरन एक्टिविटीज बन टमंग चामंग अब बेलायके सेलेंमा संसा जों मियाफ्राव जों नुखा जोंनि मोस्ट सिनियर लिडार सबसे जों त्रिपुरा राज्योआव जों एनसी डेभलपमेन्ट चिनिगो गियान गुनि बरक बनि गोबां एक्सपिरियेन्स दंगो ब जातिद फाने बागै गोबां सामंख्लायखा अबयसे ब तिनि अक्रांमोन किन्तु बनि सामुं टांमानि बनि जे अबदान अ त्रिपुरा हास्तेगो दालाय गोबां दंगो दिनै बहाय बरकनो दिनै सुकल त्रिपुरा मथानि कयजन चराय रक बनो दालाय के बरक पुलखा जों खोनाखा बनो अनेक कक हामिया हामिया साखा आत्रायावनो जों बरक बरनो दिनै गसेखा बर त्रिपुरा मथानि बदल आबनि बागै जों बेलायखेनो आ सामंनो जों सेलेंगो दिनै पार्टी आईपीएफटी आबनि बागै बनो प्रतिबाद खानाय बागै 22 तारिख मे शनिबार क्लायो आरो नियो फुं 6टानि सिनि 23 तारिख मे जरा 24 घंटा एडीसी एरिया डाउन टू डास जों बन खालायनाय आबनि बागै आं मुख्यमंत्री मो साखा दिनै जत डिविजन जों साख्लाय रहनाय जतनो जों बननि दिनै आइन कानून नियम कानून जों साख्लाय रहनाय जतनो 24 घंटा बन्न पालायना उथुम तेबो दिनै जों खोनाखा बेलाय सेलेंमानि कक बेलबारिगो दिनै कासे मिटिं दंमानि गोविंद हल मिटिं दंमानि आ मिटिंगो जों दिनै एमएलए दिनै मानदायनि एमएलए बरं गोनां धीरेन्द्र देबबर्मा बर एतेन खान थांखा बनो त्रिपुरा मथानि चरायरक कासय बनो बुखा बनि गारि तखुरखा आ बेलायके लाचिनो सिंसा बेलायके सेलायमा सिंसा आबनि बागै तै 5-6 जन बरक दिनै सिख्लारक बरनो बुखा बर हस्पिटाल लायखा आबनि बागै आबनि तुइ बाहायनो जों बेलायके सेलेंगो कन्डेम खालायगो जे बर कालप्रिट जे बर आरो जे गोदालनाय आबरनो दायदि रमनो बागै जों सरकारनो कयनाय तै जों नुखा ओ 1-2 मास बिसिंगो स्पेशली इलेक्शन पाइमानि परेगो एडीसी इलेक्शन पाइमानि परेगो दिनै गोबां मा दिनै आईपीएफटी सापुटारक बरे नग लुखुं खामखा स्पेशली खुवायो निजे आंगुरिखा प्राय 100 नि ऊपर जि नग खामै थांखा शुधु नग सिमिया बरनि खाता पुख्रिनि आ रग बरक बिथि रय रखा ते माल माता पुन वाक बर तलां थांगै बरक जबरदस्त तलां थांग बरक चागो ते रांचाक रिचाक रक बरक लुट खेतलां थांगो अब कम प्रमाण माखा प्राय 100 हरि हो ऊपर हाय बाहाय दिनै नेने सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट अंखा बाहाय गथना वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अंखा ते खय डिस्ट्रिक्ट बाहाय गथना गोबां मंखा आबनो जतनो साइमानो त्रिपुरानि गियान गोनां बरक रक चिन्ताशील बरक रक आबनो कन्डेम खालायगो आबनो नायस्लेगो जों नुखा गोबां इलेक्शन थांगो फायंगो किन्तु अमाय इलेक्शन परेगो अमाय गन्डगोल अमाय काम चित्रा वाइसमन अंयाखो जों बेलाय लाखिना दरकार जों नुखा गोबां इलेक्शन थांनाय फायनाय पाइनाय चेनाय अब अंनाय किन्तु इलेक्शन पाइमानि परेगो अबाय जे सामं चित्रा अबाय लुटपाट थाइमानि अबाय बेलायखेनो अंयाखो अब जों बेलायखे लासिगो ते सेलेंगो आबनो तैबायनो जों सरकार साखा जे बरनि मानथाय तमन कम्पेनसेशन जों अब अलरेडी डीएम नो जमा जाक आबनो बाहायनो
daiji diklai abo je manthai to mane je ni khatipuran manthai to mano je government raija ni mote abo manangthum abo chung saka teibo kobang ma chung FRI khlaika kobang ma tabok special Tripura mothani chrai rok tini oro bumung tong kobang ma tongo chung boroni bumung ti chung gas laika abono daiji romna bagui chung sarkarno poinai secondly chung khanaka tabok ADC election paiben porego thangnai go borok 10 tarikh chung nukha borok 2-3 notice reka jetabok joto ADC village committee toma jago borok committee nam reka 587 tong ADC village abai kuno diring yakho abo belai beaini abo illegal chung joto saimano je ain kring rok je ni ukil kring rok tin lawyer rok joto saimano chung joto ukil bai chung promotion nakha abai ingmai abo illegal abo beaini abo belai lachma singsa teibo khanaga Tripura mothani chrai rok tin panchayat office thangi bor dokhol khlaio panchayat office chairman no thang borok thangi borok achoi tongo tei borok ok sitra tini aran officer rok no panchayat secretary panchayat action officer tini bidurang borok thangi borok ok sitra sago domki somki rogo abo belai lachma singsa o bahira tabok chorai tong sara Tripura jogo abari bagi sara Tripura borok rok tabok Tripura mothang borok no belai khana nai sei tongo mono hamya hin tongo teibo chung nukha tini ani forest department no 450 kasi committee tongo JFMC Joint Forest Management Committee abo project ni samang abo ageni committee khaijak abo katalbai committee khainaya abo kacha ain kanon tongo system tongo aro bo thangi forest office thangi borok tini forester rok no ranger rok no borok thang domki rok tabo kam samotolai tongo pray 1000 koti ni samotolai tongo abo jaikani samang project ni samang te in German samang a project ni samang aboro no bahai thangi borok forest office thangai tin Tripura mothani chrai rok borok thangi borok bada khlaio aro borok domki rok tin forester rok no ranger rok no obai chung khanaka abang balai ke chelengo obai ngmaya a project ni samang abo kai system tongo kai rule tongo tin Tripura mothani chrai rok no rule saimaya uno ain sia obai gebe lachma singsa borok samkhai tongo ang khanaka abang koinai jekono samkhainai system bai mathangnai ain bai mathangnai কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট abo completely abo tini state government under tongo abo ADC ya কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট abo kam cholai tongo tini check dam kam cholai tongo narsari kam cholai tongo lama kam cholai tongo lakh koti kam cholai tongo aro thangai tini Tripura mothon chrai rok kai bada khai office habai borok tini officer ono pulu kok hamya sagu abo belai lachama singsa ang Maharashtra sanai Pradesh sanai ni train control khaidi abo forest department totally control are managed by state government abo kono ADC ni hat kari sahajo khaidi okam sadi mili samang khaidi eta thangoi tin officer no kulani tin forest ranger no ok sita sarani abo ngimiya ab beini abagoi ang koinai tin forest department ni ani kolmodara no sauru ang report manai tongo tini 450 tini committee tongo JFMC committee ada kono ketal babe abo khaijai abo kam tolai tongo aro jate barata khaitu abo nang koinai bori bagai tini বিশেষ ভাবে ang kongma sabo tini sikla rok tini buddhijibi tini kormachari ba tini জ্ঞানী গুণী borok rok সমাজ ni borok rok abo wansokti jeto babe u 1-2 maso je kando kitok samang tomani obahai samang tolai tomani abelai lasma singsa belai warama singsa obai ke rajya chalok maya obai sarkar chalok maya jottono baha kaham bai buddhi bai gyan kaham kha kamang bai o maka kanai जों खनागा ज जागा थांगै borok tini Tripura mothon chrai rok block o haplaigo dol ni panchayat office halai dol obai ingmai meya bela chama singsa thangeu masamari thangdi all the Tripura Motha people are shameful they entered a block with 100 boys 50 boys not like that you can go 1 or 2 to supervise to visit the block but how can they enter 50 boys 100 boys to the block to the panchayat office oba engmiya thangkeno masamari thangdi kok salaidi পরামর্শ নালাইদি বিদ্যুৎ রবাই কিন্তু जों खोनागा 50 জন 60 জন চলাই রক ব্লগ ও थांनो हाबो
abale le chelema sengsa abai tangthung ain tongo niom tongo shringkhola tongo system tongo a system যদি ফলো খালাম খাই abo belai পরিণাম হাময়াং নাই আমরা বারবার সাগো বরি বাগৈ আং কইনাই তিনি 22 তারিখ তিনি মেগো শনিবার ক্লাইগো जों তিনি 6টা फुंनि सिनि 23 तारिख 6টা फुंजरा अब बन टंनाय एडिस एरिया ब्लक टंनाय जत गाड़ी गुरा जे अब जों लाइरेगला जाका जाम टंनाय जे एसेंशियल कमोडिटी जे नांगमनि जिनिस तम तम आरो एलाउ टं अब जों साखलायनाय बरिबां जत्तनो कइनाय जत चिनि अरनि बररनो बासिरनो जाते चिनि 22 तारिखो शान्ति भाबे चिनि बन पाइलांथुम अकक साइनो आं हायना जत्तनो आंनि पाइखले हामबाय दै खुलुमबायखा नमस्कार थैंक यू ऑल